Bisilo ngizona ngibingelela nonke umzansi wonke iSouth Africa ngisho nabaphesheya abakithi umhlaba wonke jikelele uyabingelela uprofessor ngoba ngibingelela nje ke ngibingelela ngenxa yenu ukuthi bengibuzile izolo ukuthi ngenze njani ngengcinga engenayo so ama comment yasho ukuthi yena angikwazi ukuthi ngingene ngilekelele ngizamile ukuthi ngixhumane noNdlovu uNdlovu wangibekela nje ukuthi no uselithathile vele isinyathelo sokuthi akwazi ukuthi yena amise iSong of the Year ngenxa inkinga abhekene nazo angibikele zona ukuthi ngingamcela mina last year ukuthi awithdraw ikhulunywe ngaphandle kwecourt so ngase ngiphuma mina vele ngoba bengaziqhubekalani so uthi ke nalise futhi abazange babuye kuyena baka SABC so wasithathile isinqumo sokuthi avele aphinde afake amaphepha ngoba mina uvele nje wathi akafuni ukuthi sikhulume kakhulu into ayenzile wathi ena nanka amaphepha 3 seconds awu vele senesithathile ingoma ngoba lamaphepha engwaphethe awabamele ukumisa ingoma iSong of the Year ngokuthi ke uyachaza ke ngendlela achaze ngayo ukuthi abafuni ukuthi beze kuyena kuhlalwe phansi kukhulunyiswane enike manje nento esiyinkinga obvious abantu sebevele bakhokhile bavotile abantu enangazi lezi imali zabantu zizobuyela kanjani still uNdlovu ukuthi ababuyi kuye bezehlise bekhulumisane naye ngoba inhloso yami mina ukuthi sakhe isizwe sibumba abantu imanagement ngiyicela ya SABC itshengise ukuba strong kakhulu ukuthi ikwazi ukuthi iqede lento iqede lomsindo ngoba umsindo uzoba mkhulu kakhulu and ukhozi ngiyacela namanje ngoba ngiyazi ukuthi imanagement yakhona iyangibona ukuthi bafowethu zamani ukuthi ena ukuthi nizokwethembeka nomsakazo omkhulu kabi sengithanda sinilalela nje iSouth Africa yonke siyamthanda so ake nenzeni ubulungiswa bafowethu ukuthi abantu ngoba manje selibonile phela izwi ukuthi lo muntu kusho ukuthi kahle kahle into yakhe le naye indlela azamela ngayo ingane zakhe kodwa manje ukhala ukuthi uvaleleka ngaphandle and manje lento le ubentshwana kuyona yakhe ngabe lamaphepha akazanganginike ngoba mina ungithudise ngalamaphepha wathi vele lento isiphethwe enkantolo so namanje ke angaqedi inkulumo naye siphothule ngoba ngingathinta nomhlenge imali mina sihlangane naye oweni ngase ngichaza ukuthi abake benze nencwadi ukuthi bekwazi ukuthi bebhalele uSABC bekwazi futhi ukuthi ke bekwazi ukuthi betshena abantu ukuthi yena okwamanje abayame kahle kahle ukuvota ngokwami ukubona because kuzophinde kucwilwe futhi bese kulisana nalezi kodwa konke lokho kungaqede lonto leyo ukuthi yena uSABC ukhoze FM lozehlise libuyisane noNdlovu ukwazi ukuthi kuqhutshekwe nokuthi kube khona iSong of the Year nanokuthi ke iSong of the Year kungishayise ngovalo ukuthi ivele nomuntu noma ngamvotela abantu bakhiphe imali kodwa yena akathuli ngisho even a cent akathuli ngisho nje indondo nje ke le noma mhlawumbe inkomishi yasesontweni nanokuthi ke cha bafowethu ke nganza ukuthi uprofessor 3 seconds ngoba yini benivumile ukuthi akakakhulume lolu daba sengiphengwa indaba kodwa kulonyaka ke kunzima ngoba mina ngizame ngawo wonke amandla last year phela nje mina ngizocela ukuthi nina benisaqhubeka nokuvota bengicela mina ukuthi kenime abanye basaqhubeka until kuze kusolveke le ndaba yokuthi babuye behlale phansi oweni no SABC belungisa indaba yabo because vele mina ngikhulumela kina ngoba silahlekelwe manje sikhiphe imali namanye ama-artist le besikade siwavotele ngithi bafowethu bekana amaphaphu phansi eshasana umoya sisazama ukuthi silungise kodwa nje uNdlovu uthe nje lento le kuze izolunga abazehlise abaphathi bethu bakwa SABC nabaphathi bokhozi bafowethu akufuneki ukuthi siphakame asehleleni ngezansi nixhumane bengisebenza naye ngifana manje le Song of the Year iyakhomba ukuthi inkinga lapha kuyindoda lena okuthiwa Owen Owen ke nonke bengifisa ukuthi ningamlwisi futhi ke uOwen ngeke ngisamgqilaza kodwa into engizoyenza ukuthi sikwazi ukuthi abaphathi laba bokhozi neSABC abaxhumane nathi mabefuna ukuphepha nanokuthi mabefuna ukuthi lento iphatheke kahle
ingabhimbi manje le kwaye izobhimba bona uma bengafuni ukuthi bafike kuthina sikhulumisane sikwazi ukuthi emphakathini sobuyela sithini kubantu ngoba asikabunayo indlela yokuthi sobuyela sithini kodwa imali zonke afuneka imali professor efuna imali yokuthi ayibuyele imali yabantu bafuthi ukuze kuzoba nokulungiswa eSouth Africa simthandi futhi uyabonga udokotela uprofessor ngithi good night kwabalele ngithi inkosi nibusise ngifisela ukhisimuzo omnandi ne-happy new year nani nonke mabhinqa nani namanye ama-artist phela ngiyithanda nje ukuthi phela lezi zamabhinqa ngithi niyazi ukuthi sixhumana njalo nazo sinokuthi sihlale ndawonye siyihlalele nje siyibusele ngithi kodwa song of the year yona ayilungisi impela lokho ngikushilo lokho